Sithanda ukubingelelana sihlobo esithandekayo ngegama lenkosi. Sibonga uThixo ovumileyo ukuthi sihlangane njalo kulona leli viki siqhubeka sidaditsha okunye ngoJesu. Silokho sikubhuku lethu uJohane. Mina engikhulumayo ngo-Amos Maforo, ngizanxusa izihlobo zami ukuthi balibingelele labo baziveze ukuthi bangoba. Siyabingelela ngegama lenkosi sihlobo esithandekayo ukuhlanganiswa singabaphilileyo. Okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani izihlobo ezithandekayo, mina engikhulumayo nguMrs Siboneni Mhlanga. Salibonani babukeli labalaleli, sihlangana njalo kusifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Ngizacela singakangeni kusifundo salamhlanje sibeni lomthandazo. Siyakhuleka Baba ingcwele okhona ngikhaya ezulwini ekuseni, siyabonga ukuhlangana kusona lesi sifundo. Aluba siza waba lesi sifundo nxusa uBamoya engcwele ubona thatha indawo yakhe ukuze sizwisise konke izwi lethu sibona sikuzwisise. Ekupheleni samukele ubukhosini ngoJesu inkosi yethu. Amen. Amen. Siyabonga sihlobo esithandekayo. Siyaqhubeka namhlanje sikusifundo 12. Lapho esikhangela isihloko esithi ihora lwenkazimulo, isiphambano lovuko. Indaba esingayo babukeli labalaleli kuleli viki yiso isiqongo sebhuku leli likaJohane, isiqongo sevangeli, lapho esikhuluma khona ngoJesu ebethelwe emthini enikela impilo yakhe ukuze asihlenge. Vumani sike sikhangele indinyana yokwaziwa ngekhanda uJohane ngo-18 ivesi ngo-37. uJohane ngo-18 ivesi ngo-37 ithi uPhilathu wathi, "Uyinkosi phela." uJesu waphendula wathi, "Uqondile ukuthi ngiyinkosi. Ngeqiniso ngazalelwa lokho, njalo ngalanda khona lokho emhlabeni ukuzafakaza iqiniso. Bonke abemi eqinisweni bayangilalela." Bonke abemi eqinisweni bayangilalela. Sihlobo zami, nxa sikhangele livesi lesihloko esilaso, kuyini esikuzwisisayo? Uzananzelela ukuthi ibhuku lapho esesikhona kuthiwa uJohane uchitha ithuba elikhulu ukukhuluma kakhulu ngesithetho sempilo kaJesu esingathi ngamaviki amabili. Uchitha ama-chapters angu-10 kukhulunywa ngokwenzakala ngamaviki amabili, kuveza ukuqakatheka kumbe ukuthi yikho okumqoka okwakulandwe nguJesu. So nxa sikhangele ingxoxo leyi kuyini esikutholayo? Inhlanhla yaba loPhilathu kazayisebenzisanga nxa ngikhangele. Right. Ngoba njengokutsho kwakho lapha uJesu ufika kusiqoqo sohambo lwakhe lokuza emhlabeni. Right. So kufika ukuthi aveze ukuthi injongo yakhe yokuza yayingasi kuphela yokuzoba ngothungamela uJuda njengoba bekhangela ukuthi nxa ngaba inkosi yabo. Yayingasi kuzokwelapha abagulayo kuphela, kodwa kuzoveza ukuthi ukusila lempilo iveli kuye. Ngoba ngifica lapha esithena utsho kahle nxa uthi ngiyinkosi, ngoba injongo yokuzalwa kwami yikuthi ngizoba yinkosi eyokuveza ukuthi yimi umnikazi womhlaba wonke. So ngifica lapha uJohane esivezela ukuthi ukuba khona kukaJesu isihlobo esithandekayo yikho ukuthi sibe ngabantu abaphilayo. Ngeke sithi siyaphila uJesu engekho. Ukuza kwakhe esiba semhlabeni esiyakufa evuka kwenza thina lathi sibe ngabantu. Namhlanje sibizwa ukuthi ngamaKristu nje. Isizathu yikubuya kwakhe lokufa kwakhe lokuvuka kwakhe. So sifica ke inkazimulo kaKristu esizayifunda lapha isivezela ukuthi ukuthiwa singamaKristu kwavela ngenkazimulo yakhe esivezela esiphambanweni. Ngweni, umuntu ufakwa njani esihlalweni efakwa esiphambanweni, ebethelwe esiphambanweni? Kuyamangalisa ngoba esikhathini esiningi nxa umuntu setheswa umqhelo wobukhosi kulesihlalo esiphakemeyo ahlaliswa kiso. Kodwa uJohane lapha besecomba uJesu ehlalise esihlalweni ngokuphanyekwa esiphambanweni. Kungani sithi njalo? Ngoba esiphambanweni yikho lapho izinto zonke zanqunywa khona. Kusindiswa kwethu, ukuphila kwethu, ikusasa yethu iyeme kubethelwe ekwethweseni kwakhe umqhele esesiphambanweni.
thathekisa okumangalisayo manje kulokho okuthintwa umne wethu lapha ukuthi isiphambano lapho esiveza ukuthi kulapho uJesu abekwe khona njengenkosi bese saziwa siyilutho olweyisekayo ukuthi umuntu obethelwa kiso isikliwi so kuyi mystery kuyimfihlakalo kumbisele emuva ekuthini uNkulunkulu ecanda icebo lokubuyisana lomuntu even umuntu engakadala siyakhulumisa sixoxa ngakho ukuthi uJesu waba le undlela ahlatshwa lomhlaba ungakadala so inkazimulo kaNkulunkulu ibonakaliswa esiphambanweni ngoba inkazimulo kaNkulunkulu yeyeme ekuthini uNkulunkulu uluthando ebuyisa umhlaba kuye ngoJesu so nxa isihloko sethu lapha sisithi ihola lenkazimulo ngize ngikhumbula amazwi kaJesu nxa isithi ihola selifikile ukuthi wena ukhazimuliswe right so kuyindlela yokuthi sibone isiqongo salokhu uNkulunkulu ayikho khona lalecebo lokupheleliswa kokuhlengwa komuntu ngesiphambano indaba ethathekisa enyabonga sihlobo zami ukuthi siyilethe ungakhipha vele isiphambano esiKristwini isiKristu asibi lengqondo uthi kanti vele sisuka ngasiyanga ngoba esiphambanweni yikho esizwa amazwi ukuthi kuphelile konke kuphelile lovuko uJesu esesinikeza impilo entsha kulona leli viki siza kuqhubeka sifunda kakhulu ngendaba ezenzakalayo uJesu esesiya bethelwa esiphambanweni amahora akhe kumbe insuku zakhe zokucina esesiya lenga esiphambanweni ukufa kwakhe kwaba lihlazo ukuze mina lawe sisindiswe ake sikuphendule umbuzo le kanti vele iqiniso kuyini ungabuzwa mfundisi Dube iqiniso what is truth iqiniso kuyini kuba nzima balela ukuthi uphendule umbuzo kodwa ngifisa ukuthi ngenxa yesifundo lesi samukele umoya ongcwele usichasisele ukukhuluma iqiniso bathi bona iqiniso yinto eyiyo ebambekayo right kodwa esifundeni lapha sifica kuthiwa yini iqiniso kubuza uPilato right ubuza uJesu ngiphambo kwakhe right athi kuyini iqiniso ngokushaya kwenhlanta uPilato ubuza into ayaziyo ngoba wayekawatshelwa ngoJesu lo ukuthi ungamniki icala ngoba ngangidalanga kusitsho umkakhe right so wayesazi ukuthi uMesaya wamaJuda nguye uJesu phambi kwami alright so uJesu uyaziveza ukuthi mina ngiliqiniso yena bese emphikisa so esifunda lapha safunda ukuthi iqiniso elikhulunywa nguJesu kanye kho eme phambi kwaPilato abe nguJesu futhi nxa simamukela thina so iqiniso uyikwamukela uKristu lemfundiso yakhe lokufa kwesiphambanweni kuba liqiniso kithi ukuthi usekugcwalisile okwaprofitwa izolo Dube sehle wayiphendula le ndaba ukuthi iqiniso kuyiwe vele wonke umuntu akula umuntu ongafuni iqiniso emtshadweni wonke umuntu iqiniso uyalifuna ngithi phela akula umuntu ofuna ukutshelwa amanga ungananzelela uJohane ngo18 verse ngo28 usiya ku32 silethelwa umpikitsha ukuconjwa umpikitsha lapha uJesu elethwa phambi kukaPilato priest laba babemletha iqiniso babengalithandi njengoba uyatsho umfundisi balethe khona phana bona basale bengaphandle ake sikhangele ingxoxo lemhlobo usibalele uverse ngo33 ku chapter ngo18 uverse ngo33 usiya ku38 bese siqhubeka ngendaba leqiniso ngwena verse 33 yes uPilato wasengena njalo esigodlweni wabiza uJesu wambuza wathi wena uyinkosi yabaJuda na uJesu waphendula wathi lo ngumcabango wakho yini lo ngabe kulabanye abakade bekhuluma lawe ngami uPilato waphendula wathi ucabanga ukuthi ngingumJuda na ngabantu bakini labapristi benu abakhulu abakulethe lapha kimi kanti uvele woneni uJesu wathi umbuso wami kayisiwo walo umhlaba aluba kwakunjalo izinceko zami bezizakulwa ukuvalela ukuthi ngingabotshwa ngabaJuda kodwa hatshi umbuso wami uvela kwenye indawo uPilato wathi kuye uyinkosi phela uJesu waphendula wathi uqondile ukuthi ngiyinkosi ngeqiniso ngazalelwa lokho njalo ngalanda lokho emhlabeni ukuzafakaza iqiniso
bonke abemi eqinisweni bayangilalela. Verse 38. UPhilathu wabuza wathi, liyini iqiniso na? Esetshilo lokho waphinda waphuma waya kubaJuda wathi, angifumani lutho lokumbeka icala. Kodwa kungumkhuba wenu ukuthi ngilikhululele esinye isibotshwa ngesikhathi sePhasika. Liyafuna yini ukuthi ngilikhululele inkosi yabaJuda na? Verse 40. Bamemeza bathi, hatshi, hayibo, siphe uBharabha. uBharabha wayeyisigebengu. Siyabonga kakhulu. Nansi indaba esinayo lapha. Indaba yeqiniso. Ukuyithinta umfundisi uDuku, ake sikhube ingxoxo yabo axoxa ngani lapha uPhilathu loJesu. Now uzananzelela ukuthi uPhilathu ubuza uJesu esithi liyini iqiniso ukuthi iqiniso liphambi kwakhe. Ngoba iqiniso linguye ngoba antithi lizalazi iqiniso leqiniso linjani Ngizawulikhulula. so why ukuthinta umfowethu lapha ukuthi lo mfundisi ukuthi wayese ezwile ngoJesu wakukholwa ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu. Ngitho lo nkosikazi wakhe semthumela mase ukuthi ungabi lesandla ngalomuntu ngoba angilalanga ebusuku. Esikhundleni sokuthi yena abe le ndlela ukuthi akhulule uJesu uzibuzisa imibuzo yento ayazi uJesu phambi kwakhe bese buza ukuthi iqiniso liyini. Sasikwenzeni kona lokho nto kaningi ukuthi sizivuzise into esegciyeni. Right, mina okunyede ngifuna ukuthi ngunanzelele kungxoxo le obuze ngayo ukuthi khonapho mfowethu nxa uJesu esebuzile ukuthi lo ngumcabango wakho kumbe ngowalaba abakuthumileyo. uPhilathu kawuphendula umbuzo njalo. Uhla aphume engxoxweni emcabangweni abakhuluma ngayo abesesithi ucabanga ukuthi ngingumJuda na. Aphinde laphana sebuziwe futhi lokuthi achiye buza uJesu ukuthi liyini iqiniso. Kameleli lo Jesu ukuthi amphendule ukuthi iqiniso liyini. Mina ngeke ngacabanga ukuthi impendulo kaJesu yayiya kuthini. Ngicabanga ngathi ngawuPhilathu wama wayilindela impendulo engcwe wazathi I am the truth. Hey manje. Okunyade undadisa kwabe ukuthi ukuphuma kwakhe. Kwakutshengisa ukuthi uyakwazi ukubuza. Wayekwathi lo nguye uJesu lo ngoba wayevele wawathela ngumkakhe futhi into ebambekayo. So uphuma nje ebuza umbuzo sephenduka ngasadinga ukuthi kanje lapha mbembuzile. So kwesinye isikhathi balala abukeli endabeni zokukhonza abantu ake sizenzise sibili. Umuntu abekwazi ukuthi umthetho kaMlimi uthini. Abe sezibuzisa ukuza manje ukudala inkani. Kodwa ke ingozi yakhona khangelani isiphetho sika Philathu uthi waphethe nga ayekuvikela ukuyisikhunda kwakhe lokuba inkosi kwaphela. Singadlala leqiniso lifike kimi ngesikhathi ngisaphila kusasa ngizazikhala. Asamukeleni uJesu nxa efike kithi ngesikhathi akutshoyo kuliqiniso ngoba ngumbhalo ongcwele. Uzungikhumbuza ukuthi abantu bayakuthanda ukubuza into ezasegcekeni. Yamfundisi into zenu ze-stewardship lezi. Lokho kubuzwa. Kanti kukhitshwa kokuphi? Umuntu abe la impendulo. Kwesinye isikhathi kudingwe ukuthi abanye bathini banisekele. So ingqondo esiyibonayo isenzakala ikakhulu kuPhilathu. Akami kalimeli iqiniso. Iqiniso kwatsho ngwenya nawe ukuthi kwaseliya isitsheli ukuthi hayi umuntu lo umi kanje. Kucace lokuthi kalacala kodwa kalimeli iqiniso. Kake kwenzeke yini ukuthi singalimeli iqiniso? Ngicela siphendulele umbuzo ukuthi umcabango lo ukuthi uJesu liqiniso sizwisisa njani? Kulomunye undoda okuthiwa nguLewis. C.S. Lewis ukuthiwa wabhala lapha wakhuluma enye inkulumo esithi isiKristu ngiyasikholwa njengokuthi ngikholwa ilanga ukuthi liphumile. Kunjani? Wasesithi kodwa kakuthi ukuthi ngikholwa ngoba ilanga ngiyalibona. Hayi, ngikholwa ngoba ilanga lingenza ngibone okunye konke okusemhlabeni. So esithi ukuthi uJesu uliqiniso yena ngokwakhe nguyiqiniso ukuthi emhlabeni ombeswe ngomnyama uJesu wenza into yonke esemhlabeni lezehlakalo zonke zizwisiseke zikhanya. Akulamuntu ongayichaza imbali lekathesi le future yomhlaba engayichazi ngoJesu. Yes, isenta kunguJesu. Mfundisi okunye
okuthintwa umhlola okunye okwenza singamukeli iqiniso esiwathi ngama preconceived idea ungasincedisa laphana okunye kuyimicabango esiba lakho yazi ungabuya vele ngicabanga ukuthi ungwenyunje yazi lobe sekhulumana nisakuthatha ngokunye okwenqabela abantu even ukuthi bangazwisisi isiKristu kumbe bangamamukeli uJesu babuye kuhle ukuthi hayi uJesu lidlozi lamakhiwa ngingabuyi lengqondo enjalo loba sokuphuma okuphumayo kumbe kucace kusegcekeni uzakuphikisa uthi angikwamukeli ngababuya basithathela umhlabathi kwathi ingqondo ezinjalo kuyini okunye ungasincedisa ngayiphi indlela ikakhulu kundaba lezi usukhulume kuhle ukuthi nxa sisiya kuJesu kasihambise lemicabango yethu ukuthi mina ngumuntu omnyama lona likhiwa thina savela vele sikhola amadlozi kumbe thina vele siphila ngokuthethela nxa sisiya kuJesu sihamba singabantu bakaThixo abesefika sitshele samukela ilizwi so ukuba lento engilayo kuyavala ukwamukela uKristu oh yes so nxa siyaba iBhayibheli vuma ukuthi ngiyisoni uKristu abesethatha over ukutshengisa ubone ngokuthi njengelanga uthi mama akhanyisa inhliziyweni yami lengqondweni ukuthi hayi mntanami iqiniso yileli so uhlupho lwethu siye eBhayibhelini silezinto esilazo kufana lo muntu ongafuna ukukholwa ukuthi isabatha liyaphila alright ngenxa ukuthi ugciniso nje isikhathi eside ngenxa yokuthi baningi abantu abagcina lokuqala weviki sezitshela ukuthi umlimi kasuzabulala abantu loba umlimi kabulali kodwa iqiniso izenza babhidlike so asikholwe ukuthi umbhalo nxa ucacile wakhuluma siwamukela unjalo so kasikhupheni ukuba yithi lemicabango yethu siye eBhayibhelini siyizoni uJesu zasikhanyisela bese kuvela oh yes uyabeza sikhanyisela so umcabango esilayo lapha ngwenya kubhuku lika Johani mangwe ngokuthi uJesu uliqiniso ngicabanga weqiniso i-emphasis elethwa nguJohane uthi ngiyindlela leqiniso angithi phela yes so indaba esingayo ngeqiniso sike siqhubeke ngamavesi lakhe siwabala ubusufike kuvesi ngo-40 nxa ngaphambanisa qhubeka uziyefika ku chapter 19 verse 5 sike sizwe ingxoxo leyo chapter 19 verse 1 uPilato wasemthatha uJesu wathi kachaywe ngesaswebu amabutho eluka umqhele wameva awubeka ekhanda lakhe bamgqokisa isigqoko esiyibubende baya kuye baphinda bememeza besithi bayethe onkosi yamaJuda uPilato waphinda waphuma wathi kubaJuda khangelani sengimkhupha ngimlethe kini ngilazisa ukuthi kangifumani isizatho sokumethesa icala kwathi uJesu ephuma ethwele umqhele wameva egqoke isigqoko esiyibubende uPilato wathi kubo yiboneni-ke nansi indoda indoda engafani lamanye amadoda uzamani kanti uPilate la nisike sikhangele ikakhulu sikhangela lobuthungameli esilabo ngaba kusemakhaya emsebenzini emabandleni ukuthi asifani nalo Pilate Pilate ukuthi indlela esithatha ngayo iqiniso ulazi angithi be kuthiwa wayekwazi wabona ukuthi lokalacala kodwa yamthatha emtshaya angithi be utshaya njani umuntu onyela kucala uzama ngayiphi indlela ukuthi enelise ukuthi abaJuda bazwisise ukuthi lo indoda akayilacala iphutha likaPilato lapha yikuzama ukuvikela isikhundla sakhe sokuba ngugavana sokubusa futhi somfundisi uthi kaningi iqiniso siyaligwema ngenxa yezikhundla zethu sizama ukuvikela izikhundla zethu kunjani yena iqiniso nxa ususiza ekuphileni kwethu khonapha ebuthungameleni umuntu angakhethwa anikwe isikhundla so kumele ukuthi ayenze into engayisiyo ezama ukugcina isikhundla yikho kusiza kuPilato la ukuthi abantu laba ngathi mina umuntu lo ngalacala straight bazakuhlupha kodwa ngisebenzise bo wayefuna ukusebenzisa amaJuda ukuthi babe yibo abaphuma belecala yena sale ngalacala lamaJuda afuna ukusebenza yena bathi thina singcwele asifuna ukubulala kawube ngobulalayo so sifica lapho ukuthi ungaphikisa iqiniso into zenzayo ziyabe zigqibela wena zikususa lapho wena ufuna ukuma khona so lapho esikhona ungaba ngumtshumayeli ngumhlabeleli yibuKristu asikho ngokwenelisa kwethu ngokucabanga ukuthi sikhona ngoJesu kasamukela ukukhuluma ukuzasiza onoba uthena lapha ngiyikhwezile uthena into ebuhlungu embi enziwa nguPilato ukuthi ebona iqiniso aliphikisa kodwa ubuhlungu kakhulu
ukuthi eselibonile angalikholwa. Hey man. Akukho yini phakathi kwethu ukuthi siyananzela ukuthi leli liqiniso ngiqhubeke ngisenze izinto ezingayisizo. Kodwa ngilamukele uNkulunkulu lapha uyasikhuthaza ukuthi asifundele singabe nguPilato. Ukuzathi kachayo wayefuna ukuthi hayi mina ngifuna ukuthi ngithi hayi wothi ngenza okuncane ukuze kungabi yimi engimbulalayo. Khangela amaJuda ububa bona kuthiwe kachayo wena sebemfa umkhelo wameva ongazange ukhunye nguPilato. Kutshengisa ukonakala kwabantu abaphikisa iqiniso ngalikhona. Isono ungasifukamela sisincane siyacacada. Hey madoda sicacade hey kweli Mhlobo kuyini okunye sikutholayo uthi nansi indoda bhekani nansi indoda ayisotheme encane le isilethwa le ngoPilato kuba lalokho esikuthi ngesilungu imokari kwinda ukuhleka nje asikwenzini ikakhulu nxa kubuye endabeni zeqiniso kube le mokari nje kuphela abantu kube inhlekisa sisesaba ukumela iqiniso vele lifuna amadoda ayila komama right inkulumo kaPilato lethi iboneni ke nansi indoda ibisela umcabango wami kuloliyana usuku uJohane ebhaphathize bona uJesu alright wathi bheka nanti undlu lika elisusi isono sezwe kungumcabango wami lokho ukuthi iqiniso uPilato ayelala ngomlomo lanxa kwasokubisa ubufakazi obunganani ngoJesu umoya oyingcwele ngicabanga ukuthi nguye walifaka emlonyeni kaPilato walikhipha ngomlomo ngoba umoya oyingcwele nguye wafaka leli qiniso kuJohane uJesu uthawathe thutsha umoya oyingcwele ohlatshe uJohane uthi Johane nguye lo okuthenjiswe so ngiyakukholwa mina ukuthi kuthi ukuthi uNkulunkulu then ngifunda ukuthi kuthi ukuthi uzakwenza everything possible ukuthi iqiniso licace umuntu so uPilato angaza ageza izandla wale iqiniso elisegcekeni umoya oyingcwele wamlandelela wamchasisela ukuthi le yiyo indoda wakukhipha ngomlomo ekukhiphe ngomlomo but still kakuzwanga so kuyingozi kakhulu ukwala iqiniso uNkulunkulu aliveza ezimpilweni zethu ungafunda amadoda alahla okugcineni uPilato uqanjwe ngebizo uzolahla bonke labamgwazayo uPilato uqanjiwe ukuthi uzavukela ihlazo ebona uJesu amalayo elobufakazi obuphele ukuthi uyinkosi wamala uyavukela ufakaza ukuthi for sure into ngayala ngiyibonile Kweli isibindi ngibona ngani sesilela kakhulu angithi vele iqiniso alichiphanga kwesinye isikhathi umele iqiniso sivile ube indoda ukuthi hayi lokho ayisikho lokho yikho qhubeka no nginanzelela olunye lutho la amaJuda bathi bona sorry abazukungena bame ngaphandle ngoba abafuna ukuba lecala lokubulala okay ugavana uzama ukuthi angafuni ukuthi abulale uJesu amkhulu abulawe ngamaJuda ngani baphoselana inyoka ephilayo now izulu laselikwenza khangela anti amaJuda bona isigwebo so blasphema kumbe ohlambalazayo ukukhandwa ngamatshe uNkulunkulu wakwenza ngabomo ukuthi uJesu abotshwe kubusa amaRoma amaRoma isigwebo sabo ngesokubethela esiphambanweni uthuthukiwe lo olenge esihlahleni ukwenzela ukuthi amaJuda bafuna uJesu afe icebo labo lingaphunyeleliswa kubusa bona icebo lesiphambano liyabe seliphuma esiporweni so kumele ukuthi kwa itiming yaba right ukuthi amaJuda bafuna ukuthi abulawe bamnikele embusweni obethele esiphambanweni ngoba vele uJesu indlela yakhe ngiyani yesiphambano ukuze kuthiwa wabalelwa kunye lezoni right kumakho laphana so uPilate lanxa wayengazama ukuthi amkhulu uJesu kodwa ngoba wayesesihlalweni wagcwala isicebo ngokuthi ehluleke elamandla ukuthi amkhulu uJesu evikele isihlalo sakhe umfundisi wakutoloki yakhe indaba ethathekisa le thaya ya unyabona khona ukuthi uthi nansi indoda
right utshela amadoda uthi lina nasi indoda lina lisimadoda indoda yile lanxa liyiphika nasi indoda ungazuthi nasi indoda okunya somadoda hey madoda wayeveza ukuthi onguye nalo wayegcwalisa umbhalo ukuthi singamala simphikise but nasi indoda emadodeni umelilande wayesehlangene la liyabona ngike sikhangile la singangani siyamsola uPilato but ngibona ngani emadodeni ayikhona uPilato ngani ungcono kulaba bekhona ngoba uyavuma la ukuthi lapha kulacala kwake kwenzeke yini ukuthi abangakholwayo babone besahlulela ngcono kulabakholwayo kumbe bephathana ngcono kulabakholwayo angazi kumbe lawo umbuzo lo ngezwa kahle yes kuyenzeka yini khona ngoba kade sisithola laba bathi loka bethe baze baye kwabezizwe ukuthi bethelani nasemthole ngela bengamthonisisanga lokumthonisisa kodwa lo uthi esemthonisisile uyavuma ukuthi kalacala aswele nje ngoba ugwala bakhe nje ukuthi angamkhulula ngayiphi indlela sike sikhangele le dimension enye sikhangele kakhulu amaJuda abakholwayo kuyenzeka Eldon kuyenzeka kakhulu ngingakhuphi magama le ndawo umama ongakhonziyo wabuya eChurch wazothi ngicela likhuzu nazi bani impilo ayiphila iyabulala ibandla leno kuyenzeka ukuthi abantu abayibo bakhangelele ukuthi baphakamise iqiniso balimele balichaphaze umlimi kaseyeli ukuthi asukumise abantu emhlabeni ukuthi ngabeli njengoba umama kathi iqiniso kamlimi uzalimela ngendlela so isikhathi esiningi uSathane angafaka isandla zakhe achaye ebandleni anike impilo yakhe kumalungu ebandla umlimi abantu bakhe kumele baphenduke uzabasebenzisa ukuthi bakhuze ibandla so kakube ngesikhuzekela ukuthi bazana ungabona ukukhuza umuntu ongaphonza ukuthi hawu khathi usenzana nokukhonza uyabona uthunywe ngumlimi ukukhumbuza ukuthi wena uphethe ukukhanya kukhanyise hey madoda nampa abezizweni phake ndrula ulomusa ukudlula ama spiritual leaders mhlo uthi ngalo ngicabanga ukuthi umfundisi usesilethele kakhulu kunengi vele okunye thina esingaku approve umhlaba ukubona ukuthi kuyinkohliso kumbe kuyisona bemfisa ukuthi ngithinte la lokho umhlobo wami ukuthi mina endabeni yonke kaPilate indaba yesiphambano kulento engiyibonayo ngesandla sikaNkuluNkulu ukuvula amaqiniso lawa izehlakalo lezi uPilate nxa esebhalile laphana kuthiwa wabhala wathi this is the king of the law ile inkosi yabaJuda wabhala ngendimi zonke ezintathu leziyana eziqhatshiweyo angithi kuthiwa bathi hayi wothi yena uthi uyinkosi yabaJuda kuthiwa uPilate wasesithi lokho engubhalile senginjani sengubhalile ngibona isandla sikaNkuluNkulu lalokho kade kuthunta umfowethu ngendaba yesiphambano ukuthi uNkuluNkulu wavuma wa direct ama events ukuthi ukubethelwa kukaje ukuze isiprofethi sigcwaliseke ukuthi uJesu alengesiphambanweni kwakufanele ukuthi kube uJesu abuye kubusa umbuso obethelayo osebenzisa isiphambano njengendlela yokujezisa yes so ngibona isandla sikaNkuluNkulu ukuthi uNkuluNkulu ilizwi lakhe lonke liqinisile singalandelela closely vele umoya oyingcwele nguye wafuqa uPilate ukuthi kabhale njengoba kubhaliwe kazenza inkosi yabaJuda umoya oyingcwele wayetshela uNkulunkulu wayekhuluma ukuthi le yiyo inkosi lokuthi isiphambano siphakame ngesikhathi kubusa amaJuda Amaroma ngabe kwakubusa abaJuda vele imethi yonke yayilahleka kodwa uNkulunkulu ngesandla sakhe wayedirect ama events so indaba ile aso cunningly devised defense asonganekwane eyeluka nake ngizwe sesithi le into yamakhiwa ukwakuthinte ukayiseni inhlakanipho babhala lokho bathi ungayinanzelela uyikhangele kuhle ngelihlo likaNkulunkulu uzayibona ukuthi le into kaNkulunkulu endiliqiniso eliphila esiphambanweni sithintile kwakubhale ngesiGreki isiHebheru lesiLatin izindimi ezazi officially ngaleso sikhathi ukuza kulo ehluleke ukubala ayibona ukuthi le inkosi yamaJuda inkosi yamakhosi walenga esiphambanweni ake simkhanyele esiphambanweni ekhala ethi kuphelile ungakhanyela chapter 19 kaJohane sibalele uverse 25 kusiya ku27 sike sikhangele esisiphambanweni okwenzakalayo
verse 25 eduze kwesiphambano sakhe uJesu kwakume unina udadewabo kanina uMaria umkaCleophas lo Maria uMagdalene. Verse 26 uJesu wathi ebona unina lapho lo mfundi ayemthanda emi lapho eduze wathi kunina, mama, nansi indodana yakho. Wathi kumfundi, nangu unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lo wamthatha unina wamusa ekhaya lakhe. Sifundani lapha kuyini esikutholayo ikakhulu ngoJesu yeleni esiphambanweni lo ma wakhe elapha? Mina ngithe ngathaka ukuthi uJesu utshengisa ukuthi akula sikhathi ongathi wena umzali awusaendisa ukumgcina. Yes. Abanye bethu siyake sithatha abazali sibahambise endaweni ukugcina khona abantu abalupheleyo. Lihlazo phambi kwezulu. Ngoba utshengisa ukuthi kubafo ukuthi umama nangu lanxa sengingekho sengasekho uzanakilelwa. Sitshengisa uthando kumzali lo mntanakhe ukuthi kumele uthando luqhubeke nxa saphila. Yikuhloniphana esikunika ifundiswayo yikwazi ukuthi umzali uqhakathekile. Nxa ngingasabona umzali ngingasamgcini engimbonayo umlime engamboni yenza mazinjani. So lapha sifundiswa uthando ukujula kalokuthi sisazi ukuphathana kuhle njengabantwana labazali bethu. Kakhulu siyamthola uJesu enikeza uJohane ukuthi kagcine unina. Ya provide ekugcineni. Sike sililethe la kulabo abake bakukhiyelekiwe. Uzwani uMaria lapha uJesu lenga babethi bona kunzima vele ungcwaba ingane yakho. Right. Yes, inature vele kumele ukuthi ungcwabe umzali kodwa kwenzakala nguswelakala kwenhlanhla ukuthi uthole ungcwaba ingane yakho. Ake sigqoke sike singene esicathulweni kakhulu zika Maria indodana yakhe lenga lapha. Ungasinceda mhlobo lapha? Kuthiwa uJohane kuthiwa izinto izehlakalo zonke zesiphambanweni zisehlakala. uMaria wayelokhela ithemba lokuthi uJesu unguNkulunkulu ozazikhulula. But kuthiwa ngesikhathi ebona evuma ukubethelwa ngoba amasela lawa kuthiwa hayi resist hayi sala, but uJesu njengewungu siyahlatshwa phambi kwaba, so wavuma. uMaria khonokho kuthiwa ibona isipikili sokuqala lesando kuthiwa wafeyinta. uJohane wamsusa wahamba la eceleni. Kuthiwa kodwa khona lokhuyana ukuthi at least bayibona izehlakalo zokuphela wamphendukisa. Yikho lapho uJesu nxa esekhala la engakafi abe sesikhomitha umama unina esandleni sikaJohane. Ngiyakuzwisisa ukuthi uJesu waye ngumuntu ezwisisa futhi ama-emotions ezwisisa esikuzwayo ebuhlungwini. So ngiyacabanga ukuthi wayesitsho ukuthi uJohane kabe lihlombe lokweyama kunini esikhathini esifana lalesi. And into leyi maforo yayike yakhulunywa nguSimeon. uNkulunkulu wayesinikile ngesiprofethi kaSimeon laphana uJesu enikelwe ethempelini. Ungayifunda kuLuke 3:35 man. Yes. Alright, masifunda verse 34 lo 35. uSimeon wasebabusisa wathi kuMaria unina, umntwana lo umiselwe ukuwa lokuvuka kwabanengo Israyeli lokuba yisibonakaliso esizagconwa. Verse 35 abesesithi ukwenzela ukuthi imicabango yabanengi ivele obala njalo inkemba izawugwaza umphefumulo wakho lawe. So khona lokhu Maria ayikho khona esiphambanweni ukubela umntanakhe esifa ukufo okucruel njengalokho okubuhlungu njengalokho kwavele kwaphiwa uNkulunkulu ukuthi yikho akuzaba yikho khona. Akuchiphanga maforo ukungcwaba umntanakho akuchiphanga. Uthe ukuhelelwa angikwazi isihelo kuthiwa isihelo anti lapho okwalala khona umntwana uyayekela. Ngiyake mbone liyake lilazelela ukuthi nxa umuntu efelwe
singafelwa umntwana lomhlanga angaze mbone vele umhlanga bebhizi bembopha ukhalo ngamaqhele kodwa sayisiza ubuhlungu kodwa ngiyako right kodwa uyabona izalukazi zigijima zibopha umama ngeqhele khona lokhuyana kulolutho kuyabile esiswini kuba empty lapho kwalala khona so yikho Maria ekuzwa yikho lo umoya kaNkulunkulu awutshela uSimeon so uJesu uyakuzwisisa ukuthi yikho Maria kuzwayo and uyadinga isandla sokweyama isikhathi esifana lasona lesi khonapho ngasijela ukuthi kumele sizwelane nxa umuntu ebhujele sibe ngabantu abamfinyelelayo lezo nsuku aze la yafike lapha adela khona delisa inhliziyo kulokuthi sifunde kanje uJesu ngokwakhe wathi nanti ihlombe lokuthi uyeyame mama wathi wena unangu mama lathi asivakatshelane nxa umuntu ebhujelwe siphakamisana ikakhulu sisebenzisa umbhalo uzasiqinisa kakhulu siyabonga kakhulu khonapho uJesu uthi kuJohane bheka unyoko athi kuMaria bheka indoda so anti kuthiwa kuthiwa kumfundi amthanda yes so ngezindlela i-consent yayingekho futhi kuMaria kuphela wayise consent futhi la kuJohane uJohane wayehlezi eseduze kukaJesu ukuthi uJohane kuzaba le emptiness ezaba khona so laba bangu2 aluba bebengaba ndawonye kulula ukuthi banjani babazwelane bancedisane so sekuthile umfundisi ukuthi lathi ke kudingeka ukuthi singaba khangelela phansi abadinga uncedo lwethu asisondelene eduze bayaludinga uncedo asibaphenini uncedo lolu abaludingayo siphakathi kwempikiswano enkulu kakhulu asincedisaneni nansi indaba kuphelile ungabala uvesi ngo28 usiya ku30 uthi kuphelile kuyini okwakuphela ayekuthi ukuthi kuphelile ngesigreki bathi tetelestai uthi kuphelile elenga isiphambanweni kuyini esikutholayo kuyini okwakuthiwa nguJesu kuphelile kuyini okwakuphela okwakuqala kufike lesi sikhathi uJesu esiya ukuthi kuphelile kwakule mihlatshelo alright eyayikhomba ukuza kwaJesu umhlatshelo omkhulu yes so yikho kuthiwa khona sithi kuphelile kwadabuka iveli ethempelini kwahle kwakhanya ukuthi inkonzo lezi azisasebenzi sezicinile inkonzo yokubuyisana komuntu loThixo isisesiphambanweni kuJesu Kristu so kwaphela okwakuqala izinkonzo zonke lezi ezemhlatshelo okwesibili uJesu uthi sengibhadale konke akusela cala selikhona umuntu sengabuyiselwa ezwini ngendlela ekuthiwa nguye uJesu indlela ikwaye kuJesu Kristu ungikhumbuza vele uSathane isiphambano phela uSathane la isiphambano wayengasifuni yikho phela ungabala iBhayibheli kuthiwa babe kufune beke bamkhande ngamatshe atshelele uJesu wayengafuni icebo leli ligcwaliseke kodwa lagcwaliseka yikho ethi kuphelile siyabonga mfundisi ingwenya right andithi sakhumbula ukuthi ngalonga kuDaniel chapter 9 yes vele uDaniel watshelwa ukuthi kuzafika isikhathi esithile lapho imhlatshelo ezakuma khona endikwenzakala exactly ngasonto isikhathi isiprofeti sagcwaliseka njengalokho uNkulunkulu ayekutshengisa uDaniel now okunye futhi kwase kuphela impikiswano ngoba anti phakathi uAdam esiwa kwahle kwaqala impikiswano enkulu phakathi kokulunga lokubi phakathi kobunyama lokukhanya so ukuthi wasithi umngcele usufikile sokudwetshwe iline ingcabano esinjani isiphelile ingcabano ngayiphela iphela kulo wini leyo yes so ungakhuluma ungakhangela ke sorry ibali lifakwayo uJesu wakunika azange asiphe umgcalona apologetic wawapha ngamandla amakhulu ukuthi kutshengisa ukuthi yena uphela yena ngumnqobi so nxa iphela impikiswano engumnqobi ukuthi lathi siba kanjani abanqobi hey kuphelile uyathathwa ayengcwatshe uJesu angithi phela yonto yakuzwa kunokunye ngifuna ukukuthinta ukuthi umfowethu uthinta ukuthi uJesu wakutsho ngelizwe elikhulu langamandla amakhulu into leyo ukuthi kuphelile isiphambano mhlobo sasingesiso sika planet Earth kuphela oyile even imhlaba engawanga isiphambano sasiloko kwenza lemhlaba engawanga
ngoba ungayifunda kuhle ku Desire of Ages ukuthi imhlaba yangikhona uyayilokhe ingawa isiphambano singakafiki kodwa ukuthi uJesu athi kuphelile kwakufaka i-full stop ekuthini labo abangeke bawe futhi so yikho lokho even imhlaba engawanga ungayifunda ithi khona ku Desire of Ages kuthiwa esithi it is finished kuthiwa izulu lonke lahlokoma. They shouted for joy bathokoza ukuthi umhlaba suthethwe lento yesono yonke siqediwe lama unfallen worlds asesecure so indaba yesiphambano ngeye universe amen asoka planet siyabona ayokhangela uJohn ngo20 sikhangele u5 verse 5 usiya ku10 khangela verse 5 kusiya ku10 nangu uJesu sethethwe wayangcwatshwa ethuneni lapha angithi phela sike sikhangele indaba yethuna eli-empty 5 to 10 chapter 20 it's verse 5 yes to 10 okay wakhothama walunguza phakathi wabona amaqhele elineni ekhonapho ukodwa kangenanga khonokho uSimon Petro owayengemuva kwakhe wafika wangena ethuneni wawabona amaqhele elineni etheqekele khonapho kanye lelembu lokungcwaba elalikade limboze ikhanda likaJesu ilembu lelo laseligoqiwe lodwa lingekho kwawelineni ekucineni lo omunye umfundi owayefike kuqala ethuneni laye wangena wabona wakholwa verse 9 babelokhu bengezwisisi embhalweni ukuthi uJesu wayemele avuke kwabafileyo verse 10 abafundi basebebuyela emakhaya abo kodwa uMaria wasala emi ngaphandle kwethuna ekhala wathi elokhu ekhala wakhothama walunguza ethuneni wabona izingilosi ezimbili zigqoke okumhlophe zihlezi lapho isidumbu sikaJesu esasikade sikhona eyinye ngasemakhanda eyinye ngasezinyaweni zambuza zathi mama ukhalelani na wathi bayisusile inkosi yami kangazi ukuthi bayibeke ngaphi khonapho wasephenduka wabona uJesu emi khonapho kodwa akananzelelanga ukuthi kwakunguJesu wathi mama ukhalelani na ufuna ubani na uMaria wayesithi kumbe ngumlimi wasesithi Mnumzana nxa kunguwe omthetheyo ngitshela ukuthi umbeke ngaphi ukuze ngiyemthatha verse 16 uJesu wathi kuye Maria waphendukela kuye wamemeza ngesiHebheru wathi Rabboni okutsho ukuthi mfundisi uJesu wathi ungangibambi ngokuba kangikabuyeli kuBaba kodwa hamba kubafowenu ubatshele uthi sengibuyela kuBaba njalo uyihlo kuNkulunkulu wami uNkulunkulu wenu uMaria Magdalena waya kubafundi elombiko ukuthi wayibonile inkosi eyamtshela lokho amen siyabonga sike sikhangele la ikakhulu amavesi akuqala siqomela indawo siyabonga ukusibalela ufike ku18 lapha uvesi 5 siya ku10 indaba yamalembu la asegoqiwe la sifundani kuyini okwakwenzakele la bayangena bakhangelela ukuthi bathola uJesu bafuna ukumgcoba amakhalana angithi phela imba umzimba wakhe bathola kulamuntu ya sifunda mina nguthola lapha okwakuqala ukuthi ngibuye kwalayela babukela ukuthi owaqala ukufika ukuthi wafika wabukela kangena right but wabuya ngesiquku wangena uPeter sifundisa ukuthi kwesinye isikhathi indaba zosindiso gijima umbamba uJesu yeke kulokuthikaza right ngoba uzathikaza ukuthi wakuqaluza ngokugcina abaningi bayalunguza ke enkonzweni abakafiki but uPeter utshengisa ukuthi elinye iwana lingcono lokuthi uyefika uzibambele wasefika ukuthi ayi umuntu uvukile ufica amalembu agoqiwe ikakhulu lesikade ligoqiwe kwakudiliza imcabango ukuthi hayi kwakuthi khona hambani lithi uthethe ngabafundi so kwabhiliza imcabango ukuthi abafundi bamthethe ngoba amalembu akhona babeyafika bahwatsha ilembu lathatha isidumbu sodwa nje ngakuvuna okwesibili angeke atshontshe ngamasela amasela akatshontshe isidumbu atshiya amalembu hayi so ukugoqwa kwelembu yayiyisayini ukuthi yiqiniso uJesu uvuke wagoqa sifundo bani asibeni ngabantu abahlanzekileyo lapha sivuka khona lathi
asiqoqenini ngiyakhuluma labo baba lapho njengobaba ungavuki ngani uxotshiwe embedeni goqa kuthiwa cleanliness next to godliness so ukuba umuntu ohlanzekileyo kusondeza umuntu kuThixo i-declaration ukuthi Jesu evukile uchizo ziku-order so umuntu leKristu into zakhe ziku-order fundisa indawo unganobaba yibo abangagoqiyo xa ngizwe kahle ngabo mama kugoqwe kuzasenzela kahle hayi kakhulu hayi siyabonga i-order uyilethile izifunda izimali eyingwenya now khona ukuthenisa uJesu evuka wayengajahanga lu alright wayengajahanga kanti umsebenzi wawo usuphelile wayengajahanga lu engesabi lutho now uphinde futhi kukhipha umcabango othi abafayo bayezulu anje sizwe izintshumayelo ukuthi hayi lingakhali lizamvimbela nanguyana uJesu aluba waye engcwatshwa ngeFriday anti uJesu wangcwatshwa ngeFriday ilanga seliza kuyatshona okwabangela ukuthi i-embalmment ingenziwa baphumula ngeSabatha laye waphumula engcwabeni ngeSabatha now bese kusiba lohlupho ukuthi kulabantu nxa singasafuna ukuthatha amaqiniso siyazidingisa ukuthi kade vele usuku lokuqala lweviki lo silwazi ngoba uJesu wavuka kanjani ngosuku lokuqala lweviki now ufike ngeFriday wangcwatshwa ngayanga ezulwini ngoba uthi kuMaria ungangithinti kangenye kubaba aluba sifa ezulwini wathi Maria sengivela kubaba alright kodwa khona kokuqhakathekile ngoba futhi inginazela ukuthi wayekwazi ukuthi umsebenzi uphele kodwa wayedinga iconfirmation kababa nomoya engcwele ukuthi kambe sokwenza kodwa ngithanda ukuba ngifudizele ihlobo esithandekayo umuntu angafaka ezulwini ngitholwe Lazaro imbala uJesu akazange athi yehla Lazaro wathi vuka siyabonga ngwenya ukuletha lelana qiniso futhi liqhathe likhumbule indaba esingayo vele ngeqiniso what is truth yona la amaqiniso Sabatha kaligcinwe kungakhethelekile ukuthi kwenzakaleni abafundi baligcina inkosi lele lo Jesu elele lapha njobe echilo indaba yokufa esichasiswa ngongwenya iqiniso lisegceyeni khona lapha asiqhubekeni ngamavesi la eswabalileyo u11 to 18 sizwisisa usekhuthintini lapha nongwenya uMaria na ake mhlobo usilethele umpikitsha kaMaria uyafika lapha na la uyalunguza uyabuyela ngithi phela ethuneni ngapha amehla agcwele inyembezi akambona okwenza wabona uJesu kuyini kuthiwa uMaria uthe ingilosi zisambuza ukuthi ukhalelani yes kuthiwa akaziphendulanga wathi uyathalaza ngemva kwakhe kuthiwa wayesengene engcwabeni wathi uyathalaza ngemva kwakhe wasebona uJesu kodwa kuthiwa akabonanga ukuthi nguJesu ngenxa yamehlo ayegcwele inyembezi so waze wezwa ngelizwi sesithi Mary wezwa ukuthi hayi leli lilizwi likaMaster wasesithi uyamanga uJesu wasesithi angike nyukele kubaba ungambambi okokuqala engufundayo lapha bafundi balaleli ukuthi ziningi izinto ezingenza singamboni uJesu ezingasithi uJesu empilweni zethu njengenyembezi uJesu ekhona umntwana egula uJesu ekhona kube lolunye ulutho mhlawumbe ukuthi uthatha lokhu ugcobe la thatha lokhu kumbe lokhu kunje usuthi kunengi okungaba yimgoqo ekuthini sibone uJesu okwesibili engikuzwisisayo ukuthi uJesu esithi it is finished laphana ngifisa ukuthi ngulinke la wayikhuluma lo nkulunkulu wayikhuluma lo baba ukuthi ayicebo lethu leliyana esalihlalela salicanda mission accomplished so nxa eseqedi esevuka la umela aqala yele yikho esala ukukhothanyelwa nguMaria ukuthi amphe adoration kuthiwa wafika ezulwini mhlobo kuthiwa even ingilosi zimbone thutsha zafisa ukuthi ngazi yamkhothamela zikhipha ama crown kodwa wazimisa wakubaba ukuthi ayezuza ukuzwisisa ukuthi isivumelwano umhlatshelo uphelele wenele
impendulo yaphuma lapho kuthiwa uNkulunkulu wathi uJesu ephuma lapho uNkulunkulu wathi izingilosi lani lonke ukhothizeni so abe sebuya lapha esesithi onke amandla aphiwe mina so mina ngihlobe ngikufundileyo ukuthi indaba yesiphambano lendlela yezehlakalo iveza ukuthi indaba lengeka uNkulunkulu mina ngikuthandileyo futhi ukuthi kuthe okunye ayifuna ukuya kuconfirma kubaba ukuthi la bemvela bathenga ngempilo yami balesabelo yini balesabe ngoba savumelana ukuthi nxa mbabuyisa sizawubusa kanye lapho so nxa esebuya kuphela esebuya lapha enika abafundi 40 days ehlezi lapho ebanika izilayizo zokugcina elokugcina uthi wonke amandla aphiwe mina so sile ndawo sile throne yokubusa kanye loKristu ekupheleni kwesikhathi ulothumende ubona lapha umama lo ngemva ubona uJesu sekhulume laye waconfirm ukuthi nguye uthi hambe etshela abanye awuthu imission yakhe wayenza ukula kwalenza ngilombuzo kimi lakuwe mlaleli ngemva kokubhabhathizwa samukela uJesu uthumo siyalenza yini ngoba uJesu uthi hambani abanye bethu sesihlezi sesikhohliwe sibhizi siphikisana asihambi siyababhizi kubhodi amabhodi ahlela evangelism malutshwana okusentsha lokuxabana yiwamadeni but silothumo ngiyakhuthaza nxa sesimbonile uJesu sizasukuma sihambe ongamboni uzabe lokhu sengxabaneni but osembonile njengoMary uzamemeza ukuthi ingcwaba livulekile kakho uJesu uthe ngizolitshela ukuthi sokwenzakele madoda indaba ezilethwa ngabafowethu ziyathathekisa asambeni siyokwenza umsebenzi akuthuleki nxa senzelwe umusa ngicela nje ukusincedisane lapha indaba yovuko le ikakhulu siqathanisa ngamazwi kaKorinto wokuqala ngo-15 ivesi ngu-12 to 20 isifuna kwenza ingqondo nxa singakhipha uvuko lukaJesu isiKristu silesensiwe utsho njalo uMpostoli Paul uthi aluba kungelavuko amaKristu kumele ukuthi ahlekwe azwele umusa kakhulu ngoba siyabe ngabantu abahawulayo abangazi into abayenza kodwa ngovuko uMpostoli Paul uthi aluba likholwa ukuthi uJesu wafa wavuka ngokunjalo uNkulunkulu uza kubabuyisa ngoJesu abaleleyo so ngesindlela zihlobo ezithandekayo kuyavukwa now uNkulunkulu wasedemonstrator ngoba uJesu esithi it is finished kuthi amangcwaba avuleka uJesu evuke ekuseni ngesonto baphuma abangcwele babonakala emzini for 40 days and 40 nights ukuthi babalulibo uYesu esenyuka benyuka kunye laye okwafakaza ukuthi uJesu icebo ligcwaliseke to the dot ngoba icebo lani lokuthi abaphilayo bangafi abafileyo bavuke so abafileyo napha sebevukile so abaphilayo sesithenjiswe ukungafi right so ayikufa lokhu temporal kodwa ukufa engunaphakade so ngesindlela abethu sibangcwabayo kubuhlungu aluba belele bengamazi uJesu ngoba siphinde sibonane lapho kodwa nxa belele bemazi uJesu kuzaba lo vuko lumangalisayo lokuhlangana abathi the great union esabekayo uJesu sesiza uJesu uyeza nxa uJesu siza abafileyo ngoba uJesu wavuka abafileyo nxa sabe silele siza kuvuka indaba emnandi babukeli labalalele indaba esingayo eyokuhlaliswa esihlalweni kukaJesu ukusiphambano lovuko indaba le kayilula indaba esimele sizwisise yikho okulosindiso lethu konke sikwenzelwe isihlobo esithandekayo kuyini uJesu uyazi wafa ukufa okuluhlazo okuyangisayo yikho esasimele sikufe khona lokho ukuze thina siphathwe ngendlela yena aphathwa ngayo yona angithi phela waba yimi ukuze mina ngibe nguye umlimo lomusa kwangana ngasenzela kahle umfundisi singayigoqa sithini indaba le siyabonga balela abukeli ukufa lokuvuka kwaJesu kuyimpendulo yemibuzo eminyaka lempikiswano ekhona phakathi kwaJesu noSathane nxa sikukholwa singabanqobi nxa sithi kuphelile ukuthi abaphansi bayaphila kuphelile ukuthi isonto yisabatha
ngoba umbhalo ucacile kuphelile ukuthi umuntu kasindiseki ngoba uJesu ukwenzile abanye basindisile bahamba ngabasindelela phambili. So ngiyakhuthaza ukuthi lapho esikhona asamukele uJesu ukufa lokuvuka kwakhe, indlela yokuthi lathi sisindiswe ivulekile. Siqoqa sithini mhloko? Elokugcina balaleli lababukeli ukuthi kasililalele nini ilizwi likaNkulunkulu. Yilo lodwa eliqinisileyo futhi elisinika ubufakazi balokho uNkulunkulu akujonge ngoluntu lalokho akwenzela uluntu. Izinto zonke nxa ekufeni kukaJesu sizibona zifika enkazimulweni yokuthi umuntu finally ubuyela kuNkulunkulu. So kasilamukeleni ilizwi likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ujonga ukusibisela empilweni ngoJesu. Kasimamukeleni uJesu, kungani kuyeyiseka, ungani kakuzwisiseki, kodwa kasambeni esiphambanweni sizuza impilo entsha, sizuza impilo ephakathi. Mntana wenkosi. Nanzelele bazalwane babukela abalaleli singabi ngopilot besibili. Zama ukuvikela isihlalo sakhe lo dumo lwakhe wanikela uJesu waselahlekelwa ngumbuso. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi usebenza ngesabatha nansi ilizwi silizwile kodwa ubusu sesabela umsebenzi wakho ukhethe ukuthi usebenze ngesabatha kulokuthi ume lo Jesu. Ekugcineni uPilate wafa ukufa kwehlazo elimangalisayo and uchile umfowethu uTephana ekupheleni uJesu esiza uza kumbona afise ukuthi intaba zimuwele. Asibambelele nini amaqiniso singawathola kungakhathalekile ukuthi angakhanya esikhipha ezimene ezinjani zomhlaba kodwa simene leqiniso. Iqiniso singabalazi iqiniso liza kusikhulula. Asikhulekeleni umoya wesibindi lapho esiphetha khona. Ungayikhangela indaba yokuSambulo 18, indaba yeqiniso lamanga. Udingakala amadoda lamanina azakuma amele iqiniso. Though the heavens fall, simele iqiniso sihlobo esithandekayo. Singavumi omnyolobayo uthi uPilate wageza izandla zakhe kufuze ukubana azisebenzise. Kwesinye isikhathi siyageza sithi asingeni kulokho sifuna ukuhlambuluka nje kuphela. Kukanti simele sikhulume silimele indaba le. Indaba yesiphambano ibula kulabo ababhubhayo. Namhlanje sihlobo esithandekayo kulona leli viki sifundile kuzasisiza asambeni sekwapply. Sigagadlele kuJesu lo kulokho asenzela khona. Sihlanganeni kuviki ezayo siphetha yona leyi indaba. Sacela umfundisi uDube asivalele ngomthandazo. Asikhuleleni. Baba wethu olungileyo sezulwini, iqiniso nguwe usilambulule kithi lababukeli labalaleli. Siyakhuleka ukuthi wonke umuntu oyingxenye lesi sifundo siphume samukela uJesu njengeqiniso. Sikhuzele uSathane angasivali asinike ingqondo yokuphikisa kodwa sithawule usindiso ngenxa ukuthi indlela uyivulile ngoJesu yabonga siyakhuleka. Amen. Amen.